Mieri itatu ya thayo mihaka-ini ya kaunti ya Pokot ithwiro na matura maria marigiceirie thutha wa aikari manyitanire na thirikari hamwe na honge cia gutetera ihoto cia muingi gwikirira kio nigetha gutigirira rithathi itinathukio ringi mwena ucio. Tuko leo mkutano yetu ya amani. Sisi kama watu ya Urwa ni watu ya mpenda amani, tunapenda amani. So tangu mwaka jana tuliongelesha watoto wetu akatae mambo ya wizi, tukashika tu wizi wawili ya upande wetu. So tumepeana hawa na vijana wetu wametusikiza. So tulisikia tuliona majirani zetu hakusika hawa wawezi, so tukaendelea hivyo na amani mpaka wa leo tuko na amani ya kutosha. Makigathiriria undu uyu thirikari ya kimabũrũri na ya kaunti enyitanĩire na rũhonge rwa International Organization for Migration ni mahũrire kambi mwena wa Orwa kuria ni itura riria rina ũgwati wa wagi wa ũgitĩri mũno bũrũri-inĩ niguo kunyitanĩra na aikari a kaunti ĩyo na nigetha kuona woni wa aikari aya igũrũ wa maũndũ maria mangĩhota gwĩka niguo meyethere ũboco wa o mũthenya. Today we are here courtesy of International Organization for Migration. They are in West Pokot to undertake various peace and conflict projects. Commissioner wa kaunti ya Pokot Central niwe Jeremiah Tumo augite ati ugitiri ni uthiete na mbere na gutheremio kaunti-ini iyo guku akiuria aikari guikarania na thayo gutari mundu ugucogotha uri ungi. IOM has facilitated this peace baraza because it is the only way that when we dialogue peace is going to be gotten. Today the members of public have given their opinions and their priorities as regards to what national government, county government and the non-governmental organizations, what we can do so that we can enhance the peace and security situation here, the activities, so that we can also work towards achieving sustainable peace and sustainable development in this area. Ona gutwika aikari a itura riu ni makenetio ni mubango uyu wa kugacirithia ugitiri ni moretie thirikari kwirutaniria makiria niguo gutigirira makundi ma ekinae matinoka guthukia thayo uria mathiete na mbere na kuona. Tunaomba tu amani ikue. Handu-ini ha Muthingi TV Njitagwo Wangari wa Njuguna.